Una biawase bidra kaba pertani ani berani way bunau, and about some Tauke for the benefit of those who may not understand Fijian, the Tauke language. May I say a few things on the sermon, a brief outline of what I'm going to share with the congregation this morning in the Tauke language. The climax of our Bible reading this morning defines the significance of the baptism of Jesus on the River Jordan by John the Baptist, marking the beginning of his earthly ministry. Our scripture reading has described the story very thoroughly. The heaven was open, never to be closed again. The dove came down and rested on his shoulder to indicate God's total approval for Christ's mission, for Christ's ministry. His words of blessings followed, I quote, "This is my beloved Son. In him I am well pleased," end quote. The greatness of God's love for the world is Jesus' ever-presence with us. He is our Lord and Savior. He is our leader and deliverer. He is our all. He is our salvation. Thanks be to God. There are 3 points that I will be outlining very briefly. In English, the first one, let us affirm our faith in Christ even in the critical situations we are going through. The Lord has assured us of his rest and peace and shall direct us to greater moments in our journey. Remember that I am with you until the end of the ages. And secondly, when we truly trust in Jesus, he will utilize our faith to give directions to other people so that they too may witness the goodness of God. John the Baptist is a very clear example in this context. Many people followed Jesus to the Jordan, followed John to the Jordan to witness the coming of Jesus Christ. Indeed, the people met Christ on that day. And finally, third point, God is challenging us today by placing his only Son before you and me to lead us to the future. Behold, this is my beloved Son. Listen to him. Au bunauti ko na tikina usabo sa apertani ya wale akina ena matanya indai. Ruana Lesoni wiliki weekenda en dua batanga na italanoa. Talanoa tayo tunga kina na teitebu ni ministry na ichisu mai kalili wakanda nonga dende indai. E wiliki weekenda iliu na pola ni Marika, baletana Marika nona na italanongo. Mark's gospel was written by Mark himself. Akele karua Marika talotao ko na wikayado nimbera ningai papitaiso chisu. Nimbera na papitaiso. Enda rongoda tiko na Lesoni ena matande indai. Akele karua na Maciu ko e wiliki weekenda e wiliki na wailotu ke sara e viti ke rutuma. Ena singa indai. We bubal enda sauli ko ti mai na matani ko era sa labunganga taka na ngone na matani ko. Sa pai watau do tai kina na bunau ne Marika ke no non saya do me chisu me sa tekibu ona bengarabi. Da bengarabi lebo ka dibi ko mai kina na kalo. Me mai ngarabi bura-bura. E mangarabi ke andara tomata ke nga me ndara wata na bula. E rongo tiona non da Lesoni na bosango ongona ngone ni toko au sanda ubina kata Vakabulai. Kora ngoni toka au sanda ubina kata Vakabulai. Au reida toka na kena bosa bakakirisi e labuti toki na bosa eu do keisa. Akene mbale toka menda rabi sara wa
Rabi matua, abide in him. Arau tametono tisu, abide in me. Tamara batai koe tu na abide in him. Rabi matua. Isaiah tisu sa my table of ministry, abide in me. Rabi matua yau, tu bata ke yau. Kuni lakon duan-dua, tena sinirawata na peka etu na bura-bura, enda saka dibikin. Oya na uto ni nonda buna utiko, enda singa lebu ni singa nendai, ongona no kungone ni toko, do rabi matua, kibwa. Ang dami tiwa na bosi ni ambaki sa oti, wasu suba, au talitati ko ni uraidati ko na batutu mena bali bola-bola. Satu baruta amba na baruta ka tamara ka ni bula raramba. E bangole kina matritu ena kena raidi na yabu lebu ni bingaravi ni banuongo. Ino da banua, ino da matritu. And review in the constitution. E batongo na kartu baritato na bula raramba. Mendau na numi na dada lebu ni beibarra mataki. Ada kabana kalau ina banuongo. To bertato ng bulararam bagay tikinongo ke bakay kausarangay na itutu taumanda. The constitution send a preamble. Era kana kenandao. Ia sa koto kinendua na rai ti tombo. Nungu basarabati ko ke nungu raidato kanabunongo ena singa indai. Ena bebe sauni ngauna inda turumo mai. Kinambole so tawati obiti. Kasa mbole ni bura-bura lebu enda tiokina ena singa ndai. Dena wasibi mendavana numatale ba titombo. Adava lebu ni kalou ang buto tu na banuango. Buto rerebaki. Buto ni senga na kalou. Ertua Italia. Naturang ambali ni banuango le be kani. Be kandendre ambasiga ibiti tula kele tutuku. Angga yado mai na be barramataki ba Kristo. Koya ena numiti komenda anu matalitiko wambimbi ena ilaw kwenda lao tiokina ena singa ndinda ni sotaba tiko kobiti na mbolembole ni beisau ni ngauna bongo ena bukeika na mendavana numa batitom na dada lebu ni bebambulai dada lebu ni bebara ramataki na dada lebu ni mbula sautu era da kabana anonda kalo era da kaba tamatari kalo era me da kaba ena nonda bonua enda bande tai tio kina na matai ni sirkuwa yu bande watati wana buna wana matai ni ndai ko Kristo nga menda rabi matua kina ena ilesu ni salam bolembole enda druma ka ko tali rabi beindua rabi nga bi Kristo Christ first era kana ngone na matai ni ko matai tu Christ first. Wanua baturanga Christ first. Wubale se banua daba nda tukena. Ano na itutu nga Kristo ya eliu. Se ni karunika. Ekere menda bana numba talemanda. Adada libu ya enda nga unongo. Ongona no kungone ni toko kanando mo melo malangi. Do rabi matua kibwa. Etolo na baka sama au na waseti on matani singa dendai ni matai mendarabi matua be Kristo na banua nga endondonu mendarabi kina anga na banondonu mendarabi kina ke baka enda sini rabi Kristo ada tu valea rabi nga be Kristo na banua nga endondonu mo rabi kina u vale se da ka se da nga endarabi nga be Kristo na banua endondonu mendatukin endusi Kochoni na ndawi papita sotaki ba itisu. Di saoti no na papita sotaki na turanga. May na choritani. Sa atwe matana na ilaw lebu. Ino na ministry ya burubura. Ino na bengarabi ya burubura. Anga indusya choni. Karasara-sara tu era tamata era turanga na marama. Era muri ko na singoya. Raida na lamini kalo. Raidi ko yango. Na banua endondonu mendarabi kina na tamata. Talewe bura-bura kena.
E vakilati kona o choni ni sa abalata tio na kalou no na baritaka na lumena i bura-bura. Sa abalata tio na banua era satu kina ni singo yame na churita. Sanga itandola na lomalangi. Kena balembale ta songo tu na lomalangi. Sa ka itandola na ngono yani sa baptisaga tio Chisu. Isa tandola na lomalangi ke bakanda ulika ni bola tambu me adoba na kena uti senga talinga ita songo na lomalangi. O koe nga elewa na lomalangi sa lang bengo na ministry enda sa tio kina na singa ninda. Na ruobe sanga ibuka mai lomalangi ka roe tambana ni sa tiko ba indira na kalou wana lubena enda singoya. Sanga indomo rongo mai na ndomo mai lomalangi. Ongona no kungoni ni toko do rabi matua kibwa. Ongona no kungoni ni toko na panunga endono mo do rabi kina do rabi matua sara kibwa. Kemani na ibaba ko sa lotu na uto ni kau biang dusieti ko na singa niendai na matay ni baka sama. Na nondang bula, nonda takadaka, nonda itabi, nonda bay mataka, nonda bay ka kedenga. Nda ray matua bay Kristo. Seni leka-leka na linga ni kalou, me iyan na bibaka ukataki, me iyan na bibaka lualataki. Seni leka-leka na linga na me iyan na bibaka mulai. Enda na kana, enda na nguno, enda na mamau. Beleta ni senga ni leka-leka na linga na lilawa, na lomalangi kena buru-buru. Kalay no na to soko tiko na dirito ng boli singa to na paile silesi ni tambana ni mbula. Ko bamba ta ni buli kinobiti. A oti no to masu no to sale mbuti mita la kemba mair to ngole la yado na lenga itakali. Yado na lenga sa seni ngai demo na mas. Tolu sa bul kaono e au no to diri boli. Sendula karto ta kumberawa kina. Yang nak kira ngotor talanoa ni basika na linga loloma ni kalou, ena loma ni tolu sabu kauno na ya ua na kayado. Na kanga ubendu siya sika ni kaide ngono tu barat. O loma lang ena bei sekondi tiri sekondi. So loma lang. Ado mai na bei buke. Ena singoya ba kana kene talanoa matata weekend na singa ni ndai. Au ubendu siya ti ko ni rendre kambole-mbole ng bula. Indra kita na ito toso ya babala bunga ka ena banua indang bulakina ena bandei tai kenda mendelo nu ini toso kiliu inda sa rabi matua pe Jesu Kristo nga na wali ni lenga na isauni no mutar ena saumi kina no nonda taro ni gangado tu na kenda isama be Kristo ena binga una keda. Awili kati kwendua na post na bidra singa sawat. Post sara mai Marika me California. Na post nga tali sara matango ni uraida. Idagati ko na religious program. E nandua na high school mai California. Kasa tula na post nga sa high school era sa tiwadora kina religious program. En vengo ni pasing lebo, vengo ni soy nganita, berangkas ni buli merabado rekin. Muriet yung na ya babala ni bonua lebo Amerika, en singa ndai. Matato tu weekend rekin itutuk. Na be kayado en bonua lebo, the greatest nation under the sun. Kini be kabang domambula sa sotaba na bonua. Kini kera be ngarabiro leni bonua. Sa baba mita na be luta kimbera sa karabi kalau wabila kana lewe Amerika. Paduro mi koribuli by program en rani tata kumbe kina nangoni. Kabukaira ne la ko nimbula. Ikana ngarabi na bonwa lebungo. Sangarabi ne by koribuli. Sabo sa tiko ni liadi na ilo lako en ngauli sala komitiko sa tunga ng bula kay na inui by Kristo. In God we trust. Ay boleh lebu ni materi tunggu. Kemudian ni baba ko silin lotu. Ongori nan raki ni bulan da sa bakilati ko ena nonta banua ena singa indai. Ni boleh nang bula nanda rabi matuanga be Jesu.
Indragi na kita na itoso-toso, rabi matua, pe Jisu. Ni sanga ni matata, na be kai so ento so taba ni lolako, rabi matua pe Jisu. Ninda rabi matua pe Jisu, e nandei ka matata nonda, a toso kiliu, e nambula ni ngarabi tabi, nambula ni bingarabi na nonda mula, e na bingauna, e na tuluma satu ya matanta. Ongona nongu ngone ni tok, do rabi matua kiwa. Au warongo da toka na toi talanoa na tukuni alo, e na mbosi ni mbaki na bebalo do taki ni wasiwasi na vida na madao sauti, kwa na madao sauti. Kau warongo da tiwa na bimbo inkina sara warongo kina. E tala itu bea no tukuni alo na dauro bongo, ndole kena ngone leo. Er to tukuni alo tati kona pindra kini bulan dendre era nduso taba na ndu de banuar to mbula kina. Wakai re bata na mbole er to tusanati kona atukuni alo ni singa ndai. Tapi kandende er to sotaba. Ya bakai ndo bata tio ana kartu bandeta ka. Nindende na mbula kina be kan to sotaba menda sa rabi matuanga pe Jisu. Jisu ngane wali ni lenga. To tukuni alo na taurubo ngone leo. Ena mbong ni singa. Ya talebi au na ngone leongo sanga ibo wati bo na ngone leongo. Au re datio kani tukuna tioko ni ngone leoni tuwalu. Ya lau mena ndo bu balelo tu kana no tutuk. Ena mbong ni singa. Kai toni tioko ya lau mena bu balelo tu. Au mai sotaba ndo na bulan dende bo na watingu seni daka. Ndo na darubo we darubo ni ndo na bono batura. Seni daka na watingu keruba kila nambula nende usenga ni nda tubuta ka indura kai na bubal. Ang marutan ko itabe beleta ni masula ka buana kelo na nongu mbula kina nongu bengaran. Ay basi ka na soli hanga indura na lubendrao. Lebu na kabo ilabo yang andre bikina. Dua na mate basi ka buana soli kandendre mengarabi beleta na kaya dola ba ilabo. Sangga itu ni mai indua na bunua ya lau sarami balang. To beka na grup era dada kamai na bebuke. Era mai ngaraba na luben rau na singo ya do nambula sini dula ka rau soliakin. Kaba dau tati ko na maramongo se na ngone leongo na mbole nimbula en reketa boli. Kasangani ali na nona pararabi na nona mbula pe Jisu Kristo. Katu na nona padengo na turanga ena nona mbula nona mata ubale rusa bakila sa ta kana watina sa tos talambula kena bingara to toka no to sere na mata sere randa ulanga de bingauna na sere rongole bon anthem rongole ya ai wakaruru mai na dangi ai buni mai na lenga ai wakambula nga go Jisu o rabitio nga be ko menda rabi be Jisu na bubale na dada kana bingarabi na mbula no muni tatanda na ngone no muni bingauna dada ka kire be kaito sotaba menda rabi matonga be Jisu ni tumbo na dangi da ka tobole me mbole kenda na mbulango oi kona dangi mo rurumai oi kona wasa mo maramai marabu na wasa na marabu na dangi enda na yado kina taikandua inonda ilaw ko e burubura o kaya buli mai na lenga batu lebu ya banua ni be baoda tak inonda turango Jisu Kristo sa mbole kanda tio kina na nona bosa ni be sureti na matani kuwa ona be sureti na kalo ongona no ngoni ditoko do rabi matua kiwa e tu be Jisu na isauli taro kedanga e karosa ri bakasa mo biandu siete na matani dendai ninda rabi matua be Kristo enda na rawata binaka no andai tabi enda kadibikina ena lotu ninda rabi matua be Kristo enda na rawata binaka no andai tabi enda kadibikina ena lotu dava no andai tabi ena lotu menda bakayara ratakira tamata buana klo menda bakayara ratakira tamata be Jisu Kristo ongori na kaenda saraba na mbula ne choni na ndawe papitu sotaki e bakayara ratakira tamata ki buana turango Jisu Kristo
e kadiviti o choni, e le buna utaki chisu. Ai sea na profita kata wango na ndomone ndua sa kadikadi na loma ni vanua, tara makara sala ichova, me ndono na sala tu. Kara ida choni no na itabi na banduango. Kautari tutu ke chisu, sa kadivi ko e kina na klo, e na vanua nga e rawa me kadiva kina. Ala ko tu choni sa buna utaka ni beibu tuni, sa bolek karang batri tuni klo. Sa buna utaki chisu, le beibu vanua kita ngau choni, vanua, e lau kina singa ara sangka i tebu muri na tamata. Era sa muri ba leo lebur tamata, mera muri chioni, e na nona i lau lako ni vuna wana singa ya. Sa ba dere ana kalo choni. Senga niyo ya una kalo. O koe nga sa dere. O koe nga sa sabasaba ana kalo. Sini rao ba yao, e au senga ni nona. Au seni dere o yao. Sini rao ba yao me usereka na wani noni baba. E o kati koe choni mendola ka lolo vira. Ia sa vuna utaki chisu Kristo. Era sa papita iso na tamata. Era sa bebutun, era sa rawata ng bula. Era sa muri choni. E non ilau lako mai. Kina choritani baka enda rongoda tiko na matani singa nenda. Era sa rongoda nando mo choni na tamata. Era sa sinai ni muri choni kina choritani. Era sa sinai ni biarai di chisu e nambula ni choni. Era sa sinai na tamata e namburi choni kina choritani. Ira sa raida nambula e mbula tako choni ka leiveira na ilau lako ni mbula ni choni e na singoya. E asa na kambimbia ubeandu seti ko na waka samango enda kadibiti ko menda waka yara takira tamata. Mera ngole be Chisu Kristo e non da turanga. Ongori ngana ka e nan reta kira mai na tamata be Chisu sa ikoya na rei ni non da wambauta na turanga. E rei ni non da mbula ni be kilai bataki na klo. O choni uniti e kadibi no nambula tiri kawalu wasanga bulu kawalu. Ai biwa. Era sangai lau mai na turanga bale na tu kamba. Era mai tiko na bembulu. Era sembere saloto na tu kamba. Era mai bembulu e choni uniti. Saoti e ono ne ambaki. Na mate ne choni uniti. Nona sa ambulu. Era sangai loto. Na turanga na tu kamba na tiri kawalu lima sa bulu kawa. Era sa tingoma na loto na turanga na tu kamba. E na tiri kawalu lima sa bulu kawa. Era ngai tuku na beira tamata ni kalau, kabulai na kene tutuku, na mbula nei choni uniti. Na nona mbula balotu, sa lauti au, yusulia na nukumbula buada turang. Tau toa maimbau na turanga na tikamba, karai da choni uniti ni sawanga na mbuka, alawa ni mbau, katobolea buana turanga na tikamba, ni ngore tani mai, ni ngoma na turanga Chisu Kristo. Sarauta me tusanaka, na turanga na singoya, na nongu dingoma no lotu, sa ando bernabuna, ni ba imbale biyaw, nambula ni choni uniti. Kaya ni baba kos li lotu. Au ba andei tati ko na katalei, en andreta ki hira na tamata bi Kristo, sa ikoya na reirai ni nonda pa ambauta. En na tumbukina na dadaga ni kalou, ka na tumbukina na lotu, na kenda maliwa na nonda banua, kibeira na tamata keda nga. Enda kadivi, mendan dusi sala beira tamata keda nga. Merangole be Chisu Kristo na nonda turang. E volato ka o Dr. Harold Wood na turanga ka kumuna na tutu kumakawa ni lotu e na nonda banua. E volato ko ni ndua na kaukole buana e na banua na singoya ni sa dame na lotu e vitiraram. Sa lotu na turanga na buni walu, sa lotu mbau, sa lotu le banua ket sara na nonda banua. E na tirika walu bitsul ka ba, sa tuwatai sa bulikina na matani tu pa koloni na nonda banua. Karakati o nanda undindingo na turanga ngo, Dr. Harold Wood,
ni mbulia na nondra mbula na leo ni vanua era saloto mera vingoma kara tubata ena kena sambuli na materi tuwa koloni ena ngaunea ena mai referendi na tirikadiwa ona sangabulu kawa sa tubina saranga na lotu ibiti sa raida Australian sa tubina na lotu ibiti sa tumatata saranga na lotu kena leo ni vanua sa barita kabi Australia barita tanga ibiti ni sana bangala lo Australia mai biti e sana tuba tai koia na lotu e na nonda vanua sa tubina saranga na lotu ni o tinga e ono ne ambaki ai na ngaunea sa tuba tai koia kina na nonda vanua on the independent tirikadiwa vitu sangabulu e kaiti ko Herald na reirai ni mbula waka risto e reirai ni mbula ni tamata lotu ni sa vesa una lotu e viti ara sa tubinaka na leo ni baba kosli lotu sa tubinaka na vanua sa ve vaungeti veira na velutaki na materi tu na ngaunea ve vaungeti veira na nonda turanga mbale era liu velutai tiko na ngaunea me sa tungalala watai koia na nonda vanua ke mania nei baba kosli lotu enda kadhivi menda ndusi sala veira na tamata era ngole be Kristo na nonda mbula na nonda rai na nonda vimaliwai na nonda vengarabi na nonda bosa mendusi sala veira tamata era ngole kibuana klo sana tumbu na lotu ebiti sana tumbu talanga na mbula sautu ke na ngauna binaka na nonda vanua inda mbula taka na mbula ba Kristo enda kadhivi tu enda indai menda mbula ena mbula nei Jisu en reta kira tamata kara paroro taka na nonda mbula na kainda bambauta kan to sobata na lawlako ena bulidaki na nonda vanua e vanua itu kina na vilomani ke na mbula sautu kaina turango ke mundou na raramba ke burubura me daunre bakaki na no mundou rarama ena matanda na tamata me raida na mundou balabala kara bagaroro taka tama mundou sati ko mai lo malai au sabi na kata eu tini ana nongo ibunau na singa ndai sa tandola na loma langi kana ibola tambu sa senga ni ta songo tale sa tiko tawa mundo ke kenda na kalo ko ele wana loma langi kina buruburu sa tiko tawa mundo bata ke kenda o ko sa talai mai aturango Jisu Kristo e mai liu te kenda kana turanga batai koia sa tu elingangu na lewa ke nga loma langi ke burubura ia mundou kilani sa tio bata ke mundou kaya dobasara na ibata oti ke burubura au sa pinakata mi was kai kenda na matai ndai e na mbole levu au seni mbole ke mulikina e mbole kenda saranga kina na kalau bata koia e na nona bosa be kenda na matai ndai ngona mbole biuta mai na kalau weekend na matani koa ongona no ngone ni toko do raviti koia matuasar ongona no ngone ni toko au sa ndaula mana do raviti koia matuasar tabuli badengo ke dabuni sautu ena ada ni kaluna tamanda ke na lubena ke na latango menda sadu so mena masu ni ba kalonga tataka na no mlibosa ke msarongoda ena matani singa ndai ke vabe na taka na mbula oni sa kau tamai ki burubura ena mbula nei Jisu Kristo na lube muni ni mami turang ke misa krea moni bandei tai ki mami kina e ke misa rabi matua sara kiwa e sa liu me ke misa muri me sa vosa me ke misa barorong me sa andusi me ke misa ngaraba na kenitabi ke misa tambora kina ne mbula ena nomuli vosa ke misarongoda na matai ndai ena damuli Jisu ni mami turanga kai bangambula amen.